बागमती प्रदेश सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ या बना स्पेनिया सभामुख ब्लान्का मार्टिन डेल्गोदेया नेतृत्व नेपाल भ्रमण छागुदु निपेमा दुजादुगु प्रतिनिधि मण्डलले अनया प्रदेश मन्त्री मेयर व्यापारी तेगु पोटिदु वेकपिनिगु नेपाल भ्रमण छोले थिथि राजनीतिक भेटघाट लिसलिसे थिथि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक थाया भ्रमण तक याना दिगुदु झोले वेकअप वंगु बिबा येलो लाको या भ्रमण याना दिगु ख येला लाक्वी भ्रमण यागु छोले येला महानगरपालिका या मेरचिरी बाबु महर्जना लस्कुस याना दिगु ख अवलोकन भ्रमणे छागु पुचना येला लाक्वी चंगु थिथि चुकलिसे येला संग्रहालय या अवलोकन याना दिगु ख अथे स्पेनिया सभामुख ब्लान्का मार्टिन नेपाल भ्रमण बारे थगु बच्चा हाको खतया दिगु खसा बागमती प्रदेश सभामुख श्रेष्ठ वेकपिनिगु नेपाल भ्रमण व वेकपिनिगु ज्याजोया बारे जानकारी बियादिल अले विशेषतया वेकपमु चाहिँ कन्सेप्ट छुरो लाछ स्पेन 170 स्क्वायर किलोमिटर जमिन कया चाहिँ लुम्बिनी थेनाटु हे लुम्बिनी यु गुपटी अछिको पाँचौं तीर्थस्थली रूपमा चाहिँ अन्न बुद्ध यु चाहिँ मलाई चाहिँ शान्ति सन्देश फैलायो हिसाब किताबमा अन्न बुद्ध यु मलाई चाहिँ छौ पार्क चाहिँ निर्माण मलाई चाहिँ शान्ति पार्क थेनाटु बुद्ध यु चाहिँ लुम्बिनी थेनाटु याना इमसन चाहिँ डिजाइन याना टाउजुल एजो कारण वो यदि मलाई चाहिँ वो ज्याजुल लाछ थियो देशको लागि न मलाई चाहिँ विश्व गुपटी भगवान बुद्ध यु शान्ति सन्देश बुद्ध दर्शन ख उ फैलायो लागि न छिटो चाहिँ एकदम बालै थियो उकी साथसाथै अहिले मलाई चाहिँ 13 गते लुम्बिनी चाहिँ विश्व शान्ति कामना यासे चाहिँ दीप शान्ति चाहिँ दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको उके मलाई 14 गते जी थन राष्ट्र सम्मानीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चाहिँ लुम्बिनी एयरपोर्टे चाहिँ जेट बुद्ध यु चाहिँ प्रतिमा अनावरण ज्ञान कार्यक्रम न वेकपी वे कार्यक्रम न वेकपी चाहिए उजला Llevo menos de 12 horas y estoy impresionada de la imagen que yo traía desde que he visto el Everest en el avión hasta ahora mismo que acabo de llegar aquí es अनि मैले जुन कल्पना गरेको थिएँ त्योभन्दा धेरै राम्रो सुन्दर पाएँ एकदम राम्रो अनुभव भयो Estamos afectados todo el mundo, el COVID sigue entre nosotros, pero hay que empezar a reanudar la vida dentro de cierta normalidad y sobre todo recuperar la actividad económica, turística de todos los países del mundo. No podemos seguir cerrados y tenemos que acostumbrarnos a vivir con este enemigo invisible que nos ha afectado por primera vez en la historia de la humanidad a todos a la vez.
यहाँ मात्र होइन स्पेनमा मात्र होइन सबै दुनियाँभरि नै कोभिडले असर गरिरहेको छ अनि कोभिड यो अदृश्य शत्रु जुन छ त्यसको कारणले चाहिँ हात बाँधेर बस्ने अथवा घरैमा बसिरहने अवस्था छैन कुनै न कुनै दिन अगाडि बढ्नै पर्थ्यो हो त्यसको लागि चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ हामीले सबै प्रक्रियाहरू सुरक्षित तवरले चाहिँ अगाडि बढ्नु हाम्रो लागि नेपालको लागि स्पेनको लागि सबैको लागि चाहिँ जरुरी भएको हुनाले हामीले सुरु गरेका हौँ थथे कोभिड या इले नेपाया पर्यटन क्षेत्र शिथिल जुयाचंगु अवस्था वेकपिनुगु भ्रमण पर्यटन क्षेत्र तिवा बिगु यलो महानगरपालिका या मेरचिरी बाबु महर्जन या थापुदु वेकपी चाहिँ थो बागमती प्रदेशीय सभामुख यो निम्ति चाहिँ वेकपी नेपाल भ्रमण छाउ ख थय मौका वेकपी यले न भ्रमण दिउ ख थो चाहिँ छिउ लागि चाहिँ छौ बालौ छौ चाहिँ मतलब सन्देश ख कि थन यले थौकने गु पर्यटक त मौया छौ टाइमे वेकपी छ थन यले थन गु पर्यटन क्षेत्र चाहिँ बालक चाइला वेकपी सोइदिउ ख अकेना चाहिँ विश्वतय छौ चाहिँ समाचार सम्प्रेषण जी फुकी आ चाहिँ येले चाहियो वसाना जिल्ला अथवा नेपालले चाहियो वसाना जिल्ला ठिक चाहिँ छौ समाचार पाउँछ